Riongtelo Action Aid ngesida buda usipokita na petano. Nada se uno no da Eswamak luda Eswamak to sojo kan notoma politics nepe kedeja na kineke da yaite da otomo ya PSin. Ido nuda ngeside tolo sitotoma ari na atomo na kany nude jasa kwapna ko Uganda. Honorable Helena do abe kungesida isiala mikinti tunga ludo teso kere kanoda se kuningez. Na oloto neji tunga lu apota se utomo. Narai mama Jenny da biwor basere dobo baita iselwa ngai konya fotongo anwa dolu nuni mamnga dolu tanu kabon konya itunga lu apoto seutu kese jai kini bere ngai alama sa hamiti ngobe eringange longuno politics arangi twene tunga ai jana kini ngesa akalos kenyeta soto maijana kini ka kwa nato politics ejipo richelwa esoma ingolwa ndi musetunga lwe chichingi ngarino kaso John Michael Ikara ngesida piti tunga ludo teso ara utuluda itopolo eti duyoto mopone show luda Ejok kuka tije corruption o Uganda ikotono ashara kene ajara dito kese kono chane Ejok kuka ato dikini borno rokoko kedara kono chane kotai Ejok kuka ne kono ko ko sheme Ejoko ojeni borno rokoko kana Ejok kuka ngata kai shema dad masamuda ngata kana sama kiron kotai Ejok kuka iboreni ejo tauka nesanyu nipe edo munitwe ne kota ganga kino ne beit epone ngona geodoro ne shishan ara ko ngapoloi aja ngo semeroni ja se training ara ni muroku etango bone ngara kini tunga toni kopana detango no menyuna na jango asala kiningo akoteja na kini tunga lote so noi itwe ne jerono koto ngara kinisi neja ngare no kokere ebalaka ile pasite be Eswamata asomuna isomaoni ajene tebe isomaoni anu itunga araebe etijo ijana kitunga omma mitiakiti globale korene polo ngule jaso ya pesile ise kita ya seki ya pesile shomu tija shomu e kotojo ijana kino jeribe eje tube e putosilo lolo kape tube kwili somato serono mametane kwili yala matari tunga na kache swame jasini anwa nguni kote to soma luka panyonet eri una kwidali modoko kakeche swam Xavier Ejoy lodere country director Oriongtelo Action Aid International Uganda ngesida balada ebe akiroto na ada ase okana ngesida tolo mutai kanoda anyunebe tunga dalu iswama etojo ngesida ike uno ikirora ike want to change the narrative that glorifies corruption and the corrupt to recognizing men and women who serve in public office with integrity. This is our humble contribution in the fight against corruption. But make no mistake, we don't only recognize men and women of integrity, we do that, we've just seen we've done that. We also do name and shame the corrupt. So the next time you see us again appearing in the news for naming and shaming the corrupt, we also deserve an applause. Kanoka TV East, Martin Opolo.